U jednu dublju činiju sipati ovsene pahuljice cele, ne samlevene. Inače koristim sitniji tip pahuljica. Dodati kokos koji se inače koristi za kolače i za početak promešati ova dva sastojka. Dodati im bademe koji su seckani ili usitnjeni. Bitno je samo da ne budu samleveni jer oni treba da daju kasniju hrskavost. Umešati kakao tako da se ravnomerno rasporedi po celoj smesi. Prilikom korišćenja gotove granule, recimo u kombinaciji sa mlekom, kakao da onu finu čokoladnu aromu. Nakon isprobane domaće granule nećete više imati potrebu kupiti gotovu u marketu koja sadrži šećere i dodatke koji baš i ne pružaju potrebne količine nutrijenata za obrok, a najčešće mislimo da smo kupovinom njih napravili dobar izbor. U ovom slučaju pažljivo biramo sastojke koje volimo i praktično smo pripremili količinu koja nam je dovoljna za 3 do 4 obroka. Kokosovo ulje istopiti i u njega dodati med. Nekako volim da tečne sastojke pomešam najpre zasebno pre spajanja sa ostatkom. Nije greška ni da najpre umešate jedno pa drugo. Ovdje moram da naglasim da je najbitnije dobro sjediniti tečne i suve sastojke. Mešati pažljivo i malo duže kako bi se sve lepo povezalo i suvi deo navlažio. Masa postaje rastresita, a ne ulepljena. Prilikom pečenja dobit će se hrskavost koju svi obožavamo. Kalup obložiti papirom za pečenje i u njega izručiti dobijenu smesu. Ravnomerno je rasporediti po površini. Veličina kalupa koji koristim je 25 x 30 cm. Manje od toga ne bi trebao jer ne bi bilo prostora da se granula rasporedi. Rernu zagrejati na 160 stepeni i peći od 15 do 20 minuta. Pečenu granolu najpre skroz ohladiti, pa tek onda u nju ubaciti crnu čokoladu. Ukoliko nije ohlađena, čokolada će se istopiti. Još jednom sve dobro izmešati i prebaciti gotovu granolu u staklenu teglu. Koristiti je kao dodatak ili osnovu za kaše i druge poslastice.